Ulat kejala upaku cohan mendakasi ke arfla terek unetum ajar sa ulat pli ya ke library juga hasil Otambas District Council. Kini kejeng pli ya ke library ya ke ban bu ikikat kislah ke badan kam kalau hadin new voice name baka District Council kalau syong ya ke dotbar ke manekong house name cek dari spak san fuar. Maka kini ke library ru labu ya ke book dan ya ke bui ke badan ke proceeding jangka dotbar ke bandikok jangka District Council barah kata kepoa kadang don lang ru ke Janta Hills sebagai Khas Hills jika bertip ke United kasih Anjan Hills Autonomous District Council. The proceeding Jongka House, Jongka United Khasi Janta Hills District Council hatu kopor house name kat khandai spa san fuar ini proceeding Jongka House kamu ke first session first house Hasua jangka ni lapang subhaya ulat pelau jangka District Council kabar dalang CM Deputy CM EM bagi MDC dan kaki officer jangka District Council. माननीय सीएम, डिप्टी सीएम और केएचएडी किसी के कभी नियम और वरिष्ठ पत्रकार मीडिया के मित्रों, आज केएचडी लाइब्रेरी के उद्घाटन के यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं काउंसिल के सभी लोगों को, मेघालय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Bapaknya jengsi mula orang bagai library kalau ngap tangkap sibun nam takkan District Council lah kebetulan sibun kikat kislah tum kikat kendau kikat kebedai bakas secara khadat kikat kendau kasiap kumjuru ka khankor khanjat bat kebedai kini kam kipa ka District Council kali bandar berbut tengkai ni kikat kislah jahur kapaya hima bat ki wei dia. District Council namar wa mentakasngi nakalian jong ulat kejela Honorable Governor of Meghalaya Shri Pago Chauhan ilawan ban yu kejat hang ni wa District Council kejungi ya ke ban yu ban play baik ba ya ke Khasi Hills Autonomous District Council Library de ngaso ban penpau kejing ai kublai nakaliang ka council hi prokowai nakaliang nadu i deputy CM ba PNCM i chairman jungi iba lamprang bla odam mentasngi nangta i deputy chairman jungi iba Charles Margan nangta ya baro KM bat ki members jongka house hi prokowai khamtam ru ngaso ban ai kublai ru yaki officers yaki staff jongka council hi prokowai mentakasngi kan long kajing sa kermau se kajing ya inti jong ka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo pulai tli kisnam nadu usnam khat khandai spa sanpuar bangi yo ya ka District Council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so kusau ar but they mentakan ni ka kenti bangi yo banbu ekni ka library nasuthu babun kintip ke ka library kalong kawai na ka jaka ka bangi lum thup ya baro ki jingtho ki ba pher khamtam habai de bakani ka library jongka District Council ngibu ye ki kot ki bayadei bat ki riti ki dostor na kalong ha ka sinshal khadar na do ki sim do ki right do ki shnong nang tangi bu abide khando ka siap nibu habaide baka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenchat ke jungi nang tangi don ki record sabade baka ki an ki kendon ki paper ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot hangi ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ipi kani ka proceeding register kepada nadu senam kat kendai spa san fuar
ka first house hakanika tu ka por ka dangde ka United Khasi Jainti Hills District Council kani ka first proceeding nadu kitu kisnam de kum kini kan ke ka belong ka spa ka jingtip na kamta jongi ki bamenta baru namta kalawe ni snodai bandan ya ka library jong ka council bangin yo banlum thup ya kum kini ki jing tho ki ba koridor bha ki badan kam bha ba ngin la ban tip shu ya ka history jong ka jat bandeu jungi jong ka ri jungi but aso kemendru bahang ni library nalor ki kot ki ba philai I bila bun don ru ki kot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai sobha singi kum I ba BM lanong la tho artli ki kot la ai sobha nang ta ki member ki nong tho kot ru ki la nani huru ki la don ki ba ai donation ini le kani di ka kot ka barindu hang ni po library kani na du snam khat plus pa san pu san de kum kini ka ba ka jingthu jongi kum ka council ka long ba ngin penrus pa I ka jai penriu khamtam habidi ka jingtip de ladang ngi kum jai penriu ngi sulthu ban trishtom ban wat jingtip habidi ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi ong kitin nong we ka origin nang nongi mi kum nongi ya im nya sa kum nongi ya trishtom hakipor time shwa ka library ka de ka ba le sila banong ba ka download ya baru kum kita ke jingtip then nang ni syakmat ru naso ban penpau ka jing ai kublei namar kan ni ka jing sedang ni ka library hadis council ngia sedang ru da ka jing ya tip lang but I librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya dan benta jing trishtom lang I deputy chairman jungi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jing mut ke ki jai kot ki bangi hab ban bu hang ne